Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongani bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion, pasada hita huruta martonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang siya no kuriatas. Ina kuriatas peham bapa, luhur tumang luhamban nami. Laho mamasumasu hanami, mapargugoy hanami, mangapoi hanami, janah memberi hancur kiton huban nami. Asibani panurang sogoton pe, bayi nasyoli pukah kanami perguluhan nami, perlu bima hatamuin, otorang kam huban nami, ase ibagas hatamuin matongtong hanami, mandalani kuduk nami, sonai age makurjaon hurja nami, sigano ari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe na siyam marianan bani panorang sogot nyareon. Nabo isisihan namin mariteon channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Sabtu tanggal 3 September tahun 2022 ay tersurat bani buku 2 Musa bindu 20 ayat 4 na makatahon sonon. Lang malo bahenonmu bam gana-gana barang suman-suman ahape na ibabu inaguri atas age na itur ibagas tano rosi na ibagas bah itur ni tano. Itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus duluk sinay ay masada iyanan na marsejarah bani bangsa Israel dekosi ibuban na bata bangsa Israel luar hun parjabulunan Masir. Iduluk sinay iparsahap kon na bata do bangsa ay sanggana marsaran sidia ijay janah ijay mahumani ipabayo na bata parguluhan ni sidia marhitehon ni na ibere titah hubani sidia. Ijon ma ipatalar ne bata bahasa titah ibere hubani jolma sedo ase jupahan halua kon hubani ne bata tapi halani nadop ipaluah ne batado hubani parjabulonan ay maase ibagas parguluhan taon maningondo ibagas malas nyuhur hita makurjahon titah ni ne bata halani titah ni ne bata yondos kon hubata ibere hubata nagabe sikoram bata atape nagabe hondor bata laho manjaga manramotkon haluahon nadop ihorjahon ne bata ibagas parguluhanta ay maasi taganupan parditi hita adong duhape ni nalubih bagas ito kanhon ne bata hubani bangsa Israel marhitehon ni titain hubani sidia. Isogut no kanayay lang malo bahenonmu bam gana-gana barang suman-suman ahape. Gana-gana barang suman-suman. Artini ay nebata sihol mamubay hubani bangsa Israel. Porini pe adong inaguri atas, porini adong pe inaguri turuh ibagas tano, rosi ibagas bah ituruh ni tano, atap ahape ay sengbuli ay bahenon gabe gana-gana barang suman-suman ase gabe si sombahon martonggo janah mangindo pangurupion hubani gana-gana ay. Totu masih isobut ne bataon hubani bangsa Israel. Maningon duhape ni takas tumang itanda bangsa Israel sonay age hita selaku halap na porsaya. Bahasa nay bata sedo materi atape nay bata sedo barang nay bata sedo patung tapi nay bata aima tonduido ase barang isi na sihol manombah na bata
marsombah ma ibagas tondui. Artini ai bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, barang ise na sihol manandane bata, barang ise na sihol mangindo hubani ne bata, barang ise na sihol mardilo-dilo hubani ne bata, hagadupan ay ihorjahon ma ibagas tondui halani tondui do nai bata. Ay maasi, porini PHP ni ibagas parguluhan ta siganup ari. Langadong isombah kita. Patung atap suman-suman naligan ibagas parguluhan ta siganup ari. Tapi maningon pakkedo kita ibagas parguluhan taon. Ase ulang dasdong gana-gana atap suman-suman na adung inaguryatas, na adung inaguritong haon, nagabi si sombahon ta. Artini ay, maningon do hape ni ibagas bulat nihur hita. Porini ahape na inupakon hita, jana sa dihaganjang pe pardalananta, ibagas parguluhan taon, pitah na ibatado hasa si sombahon ta. Lang bulih barang ahape na adong inaguriatas, atape itanoon, subali na bata nagabi si sombahon ta. Ay maase maningon dotongon pataridah kononta ibagas parguluhan ta si ganupari. Maningon sirsir dohita padokon sagala-gana-gana barang suman-suman. Halaniaha sanggah madabuk kita membahen na adungi atas tanohon nagabi si sombah-sombahon atape martonggo kita ubani patung janah mangindo pangurupion hita sa sitong ni ijay dongma pahirihon hamuliaw ni naibata hita. Ay maase anggo naibatado tongon na dongma paluahkon hita humbani pardosaon ta. Naibatado na paluahkon hita humbani parjabulan dosa dingat kita ma seng bulih barang ahape na adung yatas tanohon si sombahon bata subali na bata. Halaniay ulang sopat ipahiri hita na bata. Halani sihol hita tene mangindo pangurupion nalang humbani na bata. Natutu persoalan ta ay ma anggo memang langboy si sombahon janah langadong guguh ni si sombah-sombahon naligan masih ipaturut ne bata ay masih lang ipadahon ne bata atape iperseda ne bata lah ay asipitah kubani ne bata dasa haburon ni jolma lahu marsombah martonggo sonay age mangindo pangurupiyon sa sitong ni lang maroso ne bata ubani si sombah-sombahon ay. Tapi ay ma carani si parjahat atapi ay ma carani si bolis sihol mangago pargulukan ni jolmain. Halani ay asibuy hita maluah asibuy hita margugo mandopakon parlajoan humbani si bolis in maningon totap do uhurta maningon totap do pangarapanta maningon totap do tengir ni hurta pitah hubani na bata. Ase porini pe adong na jenges na itawarhon dunia on janah ihatahon adong guguh ni lahu manjaga hita lahu manramotkon hita dingat kita ma anggo seng na bata iya ay ma na bata sito palangit pakon tanoon seng talup ay si sombahonta seng talup kita marsombah atapi martonggo hujay terlebih ma mangindo pangurupion. Halaniaha izin kita mangindo pangurupion lang hubani Tuhan na bata sito palangit pakon tonoon na mararti do ay ipahiri hita do na bata anggo do mahiri na bata na mararti do ay talup do hita uhumon ni na bata. Ulang sopat sonay tene tapi anggo ipapasing hita do ne bata ibagas uhurta ipapasing hita ne bata
ibagas haganupan horjata, ipapasing hita ni bata, ibagas parguluhanta, totu sonai mane bata, totap manjaga manramotkon hita, ase langadong naboy maparjabulon hita, ibagas parguluhan taon, jana guluh taon pe, ipakehon hita, laho mamuji pasangapkon Tuhan, sadokah ni parguluhanta. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa, ase ibagas parguluhan nami sigano pare, lambin mangahap kanami, bahasa pitaham dotongon Bapa, haruhan ni haguluhan apa haluakon ban nami, halaniay porini petongon buwi itongah ni parguluhan nami, nabuy manlajo hapor sayon nami, ase itadikon hanami ham, janah isombah kanami, rossi mangindo pangurupion hubani nalekan. Bapa, mangelek hanami hubamu, pitah tonduy mo na mapasing indo hasa, naboy pabayuhon hauhuron nami, na mangwasay apa pikiran nami, ase barang ahape parlajuan na roh mandorap pargulukan nami, totap dingat kanami, bahasa pitah hamdo tongon Bapa, naboy mangurupi hanami, naboy paluahkon hanami, umbani haganupan parlajuan, na idopakon hanami ibagas guluk nami sigano pari, ase ibagas siang niarion pe, yunduskon hanami maguluh nami pitah hubagas tanganmu, hamahomana utap mengajari hanami, mambubakon hanami, rossi mapargugoy hanami, marhiti kuranya nakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu hubani Tuhan ne batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persauran ni tunduy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bagtaganupan, bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marahir minggu mabata. Jana selamat mandaihon kebersamaan rapakon keluarga seganjang ni Arion. Salam.